ma upele sau tauli ma ole ole peri talofa 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 lava yo ele fa fon tapo e se tato watunu ele ne va ngora fia fi malo so ipo manuia ya o tata tonu watu wai tato por klame ne fia le o se fu mar fami nu te ai tu la vai e samone ya a tato te masania o le varu da forvat ya ai ono nisio proclame fo i whaangaso solo le nia fiafi ia pe o tūlanga le nā wa le maua i fo i se le taimi se le tatou taimi masani ia ai vi iere atua le o tatou taratara noa fo i le nia fiafi ma o tatou mo wale ni lau lau le te roi le umi e le umi se tatou mata upu le ni vaenga o le fiafi ia ona o le tūlanga fo i mo fai fo isi telefone nei fo faga nei vai aso la to ya ole ai la se ka ko poka me ku lungo ka ko fo di ngol me lungo ka ko Facebook ya ole wa ka ko kala ngo fa nga ko lungo ka ko YouTube le ka ko YouTube channel ya o ka ko vai o fa fo nga ya o fa fo le o le wa sulu pe o le la le ka ko sulu ngale e ko mai ia e malo se fo manuia malo fo lau se tatu watu no ia a ia fo i le savalinga masani e pe ona iai a Sofia fo ia le aso mafua le nei aso lusu marfa masina le nei o November ia lua fe lua lima ia e tatu nua ia sa mo se tatu watu no use a fiafi manuia ma le yaso foi la matanga o haluenga o vaiaso ia sa mo foi le fiafi o nei whanau e us fai foi suenga lau whanga soro suenga foi leo le o na foi sa salasi ia pe ona yai ia la se yai ia basenga fiasa le basenga sfulua ia pe la tulanga na ai malo se fo manuia ya wa bole se tatu le ka ko masingi le ma se ka fa ka ko por la me alu mai le rua ya ka ko alu fa ngale i pe ya fa firo i foi la se tatu tu no ma ta mai ma ro se fo manuia ya e tatu no ya o fa la va na wina tu le tala no ngale ne fiafi wa ru fo le aso fa au ngase fo i tu langa fa masnoma ya au fa na wina tu no langa ma lo si ma tatu kompania mo tonga ya le fionga whalolonga, modele ngā whaatai, le fionga le ripule, le fionga whalolonga e alupe matasila va,
ia ai le ngata fo ilea o le le faratua fo ia le ala tangomoa fui mono misa sufali ia marfana fo ia matatu kompani o motonga ia e pei fo ona ia ina na lango ia tatou porkalame fa au ia fiafio vai o aso tasi ia mai akota marfaleo o tatou no ta ia o le fa ona update to tulanga tatou tatou faleo o le ra ia fofuanga pila kala i lan ai fa me i o le sipiko lan ave fa kule le ai ma to e fai le i tatou o ke ma ai fa wa tatou porkalame da lo faleo o piona masani ai langa o faleo o anka fe kawi mai ai ka kere fe kawi se farki fanga ka ko kere fe kawi se far palangi ka ko kere fe kawi lungo se meri la pases ka ko kere fe kawi se valele ka fe kawi ka ko fale o lale ya ai pila tu langa na le we fa mo o le a me ita to fale o le tele lau kele ni o tu mai e fa ile lau ya le me la ka ko pole ai ya pila tu langa na fa fonga so tatu o tunu papitai e tatou kampani o le motonga awana ingalo ia vai se o roi o le motonga lai fanga solo tatou papitoa pa ai fosse tulaga i tatou poto o faratali malo faasotai mai fai mai lau booking manua maua le avanoa ua ona run out kako ia logo winga e vili mai wasau e wole mo se poko ia ke ia le wa e ika mai ama o malupe matasila fa firo e foi se usa matasila le porpulo tatou kampani o le motonga ia le mafuta me Australia le mafuta me Australia o ka ngi isu o ka malo ngo walu Australia o le mele ia ngi ngal wak usar mele ngal wak e alu esere fe awar kampagi ngara ko ya ro ko ma kai ya ka ko sapora si Australia ma aira ia le dale fe avea i solo fa e ma ya fa tai tele mo tonga bala o telefone o fatali malo lua fitu o tasi ya ai vai tato telefone mo me afale ma tu langa tato masini la fa solo tato ngalwengo masini malori e te so taila numero le lua fa o no fa po le tolu tasi balu valu lua fa o no fa po le tolu tasi balu valu ya ai ava pe fo fia fa so tai ma se tulanga i se tava to tomi po se rental ka ia fa so tai mai kota va me fai mai ko fo nga manuele yo or tai mi le ai e fo ni tava le ia longo winga o ele sik sa e ku ku mala va le ia pe ki sa lo ko ngi pau taxi nga yu so mala va le ke fer wa ye ke mi ako ia ai pe la tulanga na fa tai fo i le o nanga tato precise Samoa le sunga ya mase jos mase ia mare o nanga al tato precise Samoa ia mare precise New Zealand Fiji Tonga American Samoa ia mare Pasifika atoa ia pantu fatasia tato por kalame ia tala noanga ne yaso o tala mai famsdonga ia ole aso nga fua rosu marfa ia le safa i loa tua i lunga o tato tustusinga foi i le po ana po ia male so atoa naf le long sa ia sio tato tunu ia awa fo ila tau manga famsdonga ole tulanga lena ia i le so ia wai mo telefo ile felautoa e sio tato tunu le la vai fautu atu ia tato sapora so mo sio tato tunu fai ko ke mai moa i tustusinga le situ ia le la fai akusa o le upulea fa mole ele ia le nei fata wa alo to po ia mo to ma vai va ia ro kala sa awa ia ko fai kau awa ko karkong po me kusi mai ele si ko kupe fai kau ai awa karkong mele i kako fai karkong mai i le kure ku e kako le kako kai lea fai karkong mai i ko fai kau o karikong wai ke ro me mo ye ke oi felava sai pe o le lia pe o le lia o sa pasuiro ma fa tu ro wa ele lopo fela karikong ya oi e akangi ai mole ko nga foi lele e ari o e ma o foi lele ya karikong foi o ya sa wela ye vai o le tua lalo langa i kele ma fesiri e kari ma ko nge e kele ai fu ma ko fesiri e kari ia la e alu la ke fai kau le posta o rau fai mai ia lau kilti o rau fa mau ia sortu la fono le fionga le ni pale mia ia nga e sa ora e fesiri mai
ai whakari ia si a wakupesi ka mako update. Mai a mako o le aso mato vai vai. O iai mato te tamu whai atu ai e longo puia li ilo tau pa iamlo tau mana. Ia ole na, e peo tu langa na, e le wha peo whai aku kota, auangi koko yoko ki whai kau i o vai, langa i kele fuilo kou sao, lai ko ki whai kau wa o mako au ia, la utara no i e tia. Wapu kwa i poloka le anga hai le ku, e le si ku, le alau te whautu atu, aku woko ki whai kau i o, aua ko ke kari kongu, ia ko i lo le mea lai mai o, nga o le mea e wha le anga ai, awala ko ke kari kongu le mea lai mai o, ai kari kongu pea o kou ka kou ku, le ka kou kai lea, bai, le o ke ofu ak, bai, la auri le mari atoa, a whai ua o ka kou whiwhiria, e a vea mau tatou tai, kari kongu la ya ma kou ngei, ai awa ke aru o, nga e saura ia wha akele mai fua mawhisiri wa mai sole, le wo wa ya ko ri sa ori kala fa mai wo fa mau yo so kula fo na fionga le di parmia kele ai fuala ya ma fesiri kele ai fua mar kai mia ai le adu fai ka yo mai akai fa yo kala ri lo korea o kala ri lo korea ai fa pe nga fa yo le bia e ki arwa e akai ya ma e lo ai o kala ka fa le anga ai e te ono sa i lava oe se ia fai ya ko ka ko kala ngwa onga e fa fo fonga mai la ia le mar totoa yo le aso matou whaatau waa, matou te tau mawhai e longo atu ai lo tau pai, ia wale mere yengi, sorry, ola, vai whaamon bore, ma ua ko kako fifua share fua, awanga e kaua kua le mea wa afia ai, le tamari i reo le atu nua whiriwhiri e a vea mapane mia, awanga no kaua e kango lo share mai ngai ai loa i na kuhu, pe sao, manifesiri, e sao e ngai mea le ai, kuso lewa e help, e crow, le audience o le wa e help e grow i lunga ka raka e o e maka o i mea pe pelo i mea loko leanga i mea kau wha valea tu lo lava lo umutu manapi i mea kau wha sesea la ka raka ai e haru ke whai kau ai se tu lo le ngana ai haru ke whai kau mai whai talai ngā lo whanongongo ama e aka yai o pia vai o kala o loko leanga i le lau le maria to peila ma yela fiafir ngai o le ngai ele ko angelo kasela sa mato itai le famasnonga sa ilinga la mi tonu ya wa maua sioka vangoa ya wa mana ya wa ya o le ya o ngasa fa nga wa songi ya ai wole tu sa male o nga fo ile fa ngo me o bo umala nga ko bo umal paskivi ko ya tapenanga o le umusanga o le la tofa le o nga fo wa e tu ye tau sanga fo ya o pena fo ila o nga si o tali ya vele ya to e lava ina o ya o la to pese ya ina ya fa amata ngo fia ile la to la nga tongi ila solima a solima masina fo te sema pe ya va so fo das for ile le la nga tongi ya o le fo e mate pisi ma to lua ta penanga fo i mo le fa unga i malua ya anisi fo i to tere ai o malanga mai mo le fa unga ya ana ya o fo i mo la to fa tua ila to fo i fa wino la ave mo fa au ya ile astona yo vai aso nei ya pila tu langa na ai o fia mo so vango ke wa anga sau vom stongalia o leo ke mo e la routine masang e laki ya e mo se ava no ya wa ka sau ma ko mai mo wakari e ko ki so o ma fare mea o ngai kai o fa afe yero wakari ma ko ka vali dadi afia mas e fai mena ka mea o ngara dadi afia mas e fai mena le levo le we la ko ya ar mele we fa fitai le tu mo sia va no ana leila ya a power kai o me ese mai mar famas do o le kai minga ngo sawa ya mo ni bela fa na fa ya fai lo masinga tu lo lava fai lo masinga ka ele ko fa seki ya kui lo malesi ofu ese mai ofu le wala ofu le ofu ta ya ya de mo fa ngata to por clame le ya pela ya o pala o ya o ngo fo ko le maru do po pa masiko yo saula yo ko ya waku le se o ile se o mitia fo ele se ata o le tai ngara ka i ya o me alo fa sa ta ai fo ile to fa vai malaya asata ai okay lo ma ua malu pe matasila wo ofur kamare o le mai nga ofu le tai fo no le fionga le di pa le mie na tai ai lucky mai ma o masila ya asata daga mai ma ofu ya yo
ia o mana ia na le lavi ia le atua ai tatu tere tara no fa masno e mana tua i fo ia sita ba ia tavana io e tavana ia a tonu wala usila fia uma sio tatu atonu mau wala tala fa pe ona fa ta fa ngase fo isia tama arta malia e le misi mea uma e uma wa ka ko roadshow o tau muri muri ai sia tama e o masio no fare tua ya a fa fonga mai tavana ya mo mori tele ato lo fa o kota mar faleo ya mar mamalo tato fans solo lunga tato por kalame ya whatever aya foi oi lau fa solo e o isa ula fala lanu ena ya malau masou a loa ya poso of tino Samoa ya mar tu langa fo ia faitanga oi ya mar se lunga langa le uro la kama se lu wa pe ya ka fa ya si tama ya tavana ya fa tai foi la tunu na lava tu na leila ya le fia la lava fa mo ai na yelo ta tonu na ta lo le break foi le mo fetau mar tu o to atele na o mai ai lava ile to foi ya ona onisi foi o fa ya fa ya o sa wa ko fa malo si ya le ala e ke ale pia te ale afole ono la atal fitu ya la mo ke ba wai kai ya pio tu langa na ua fa o Sofia se la ngona fia tala no e sale ye so mana to te fia tala no ile mata upulea ile so ole so aso lus fulmale aso lus man fa November man tu ota o manga mata upule ne ina ua mai a moli mau wale tu ina ua mai al wala wino moli mau ya me le tatu te man tu sa tolo man mata upulea ile ono ya va yaso me yuni Julai le ai na umi la wana tolo man mata upulea pa fua ya me yuni Julai augusto setema le ana tu e vala awai ia for sanga fai ua alo ia ai tu fa famsino peta e o foi a setema ele i sa uni pe le i ai ele i ready se tapenanga ale tu leo ta wala mai ile lato ile tamata ilo ia tu tasi ale nafo taima le langi Strickland o ia leo le lo ia tu tasi po ia leo le private prosecutor ya o tau aveina le tu leo mata upule nei o saidingo na mutonu ya maila le taimile na ya sete masato e tolo ina o mata upule aso lua o ke topa e o ina so lua o ke topa le o te manatua ai pe tai foi e tau nu wana le ka le na fa musonga le so lua o ke topa le ka ko ke September le ka ko ke bebesi ile foi ngai fa kwa umbarka ko foi ngapalo e ka u fola le menga ai ele ready ale ko leo ma le fa submission a leo sa fa pe ona mafai ona te pena le termina ma na fai lo ese fina ngalo o le tu te po le tu lo ya ile fionga le lauda malia to le fionga le parmia o to fa ya li o fa tau malama ya se umanu fe purea i fai matasua o Lise Smith ya o le sunga ya Samuel malonto lua ya sivai via o lauda malia to o fe purea i o li o fa tau malama o Lise Smith o sivai ma Samuel tono ire ko fiku ia ai penta ina wo mai la so wo ke topa na le fast submissions ale tua ale prosecution sa va pronta pena pole tamaita yo lo tu lai ai fai mai le tu te e te tau no o le la sa to tolo mai lo mata upu le so lu suma fare nei yo masina o November ya awala le tulanga i fina wa fai u ya lo ya po la to fina wa ya foi nei o for sanga fai i luma famstonga ya tu sa o for sanga fai u ya po submissions e tawa fia u mai la barta penanga ale tulea male tulea le tu leo male tutte e tu sa o le la ka wa fai mai kongo o le wala au mo maule na yai kusang penga wala au fa solo ai o le mela le wan e ka fai a ko ai
pei ya la waki le ka e maka ke lo la ngai ile wai na mata i forsanga ale tua ale leo le tu la e tama tai lo ia fo ineo le nafo taimalangi le nafo Strickland na mata i forsanga mi lava yo o te lona au le iva se fulu na mata i famusnonga se fulu sutasi se fulu lua ya o le tūlanga na le te iloa tolu i tūla e fua le taimino sa wei lai whanga solo la te ronga tolu i whai tūla le sa whanga solo i le tūlanga ia i forasanga fo ia le tū a leo leo e ta wala mani tamata ilo ia o le forasanga la lea a le nafo la tau po le tūa leo leo e tau whai mai lava o le lato whina ua muni muni la o le lako whina ua muni muni la lea e whi ngau e le whapea e ese me ka o se fina wa mo muri ai wa fa pe ele fa maunia ia le ama le ala le finga wa muri muri le lo ke vai kule kusi mai lunga observa ila fa finne ai ma uwe io ma uwe pe ana fa pe e to e fo ia tu la le sui o observa le sa tu sia mai ia fina wa fa i uia le tua leo na leila e alu waku se i whaafonga la i le whinaunga whaaiu ale keisi tamaitai po o Catherine le tamaitai lo ia le mai whafo keisi leo lo tu lai mo Samuelu masivai mai maue wai peano whai atu ele ia isa o manatu me whaise tatou tala i mata upune se ia mahe ale le wa yo ta tonu ai mahe ale so ta yau e mahe ale so ta yau ia ona au mai la ye le se au te lenga ia petani ai foi tu langa wai o disi au tu si va pe e la wai le uma le ai mo kama sangi foi menyo fa musi ko e ta pena foi le fai unga fa musi do i se taimi umi e fu ai lunga i submission si o ta pena atu e tu fa musi do o le ala avela kala ile tustala portamento tustala sava pe ona fatasi tu famustonga na leila ile taimi o tola ulanga ale tu ole leo ile taimi umile tolu le fa tu la ai mo ke ile kuskusinga mo ke ile kuskusinga ai watu vota mai taida le au tu wa o ile makanga o ke kofu ko ele ya fio mai le fio ngata mai famusino ya talasa sa anga atoa yo e fa kula ya la fam singo ngau amaka o lawo mako ko kong e sa va va ya ku mai kai ku skala le wa ma he ale malo longa yo e sa va ya ku ai le pe ko di mami ke fai don malo longa e wa fa solo atu le na futasis furua yo ya o wa pese mai do ai va ina ka mai ke mi pu pu ku sir kala le ole saunga so e tasi ale so fa inga le ya ya wai pe ya no fa ya ele atonu va fonga ma to fin tu stala le la tu sir tala le wai on me monia bo umbano tato iloa ale sa fa ya no po kala me foi le male la le ngol po kala me le foi sa me stade le utanga tamai wo manga fa ilo ka mai kai ku skala le o ia e lango i le vanga fa fa pui ia tau tangata o la ba ai foi na kuskusinga le ai no la observa o skailinga foi nga o kuskusinga e kuskusi foi le fa la ya lua support la nga ia vanga fa fa ai mai mawe pe anga fa apela e ko ya waku wala se fa longo submission si wa mata le nga maka me ai Catherine o ke si le mai fa fo ya o le ngol tala o ngai wo ke ile sen ba ira tunu o ke le muri wi na observa o ke le kango o ke le like ya o ke le sign up ya o ke le kango subscribe la ko dane ngol me o ke le kango e la ko o ke le friend la ko ikula ai wo ke ia ngai le sangol kuskusi sone wa makua i mai pe o se me fo ingale e makua i shock ai la ku ile kuranga fo ile wa le ni si submissions mumuli
o le mea muri ale langa ya fa longa umalo male lalo langi kapungi le lalo langi o yo fa fo lalo langi o kanga nga ele sao le ola fa ba e oi ya ai pe o fa i mo mo la kala mai ma hu e pe na fa peli poki umai ku e luor kupe a wa o le mea moni anga ngofo la ikiki la i se mako mafu ka fa u wa kel wa o kel wa ai a bakalo submission sa lo ya le Samuel Masivai le como kai lo ya ke si ya Catherine o ele a waila fio gale ni pa le mia e tato nunga le sa fa o ala na ye fa noi ona tulanga ona tutuangia fa ta yo malo mala fo ina mala va ta mata fa msino ya talasa sa anga to mori fo nga fa ta mata fa msino ya male officer fa msnonga le fio ngale restala ya mai la to sa va pe ona missions fa alua nga sui mai ma mo meu mai fo ya koles mai fa alua nga sui ma le umi o tola longo nei matau io ya e peila al tu langa na o le watu si nei le tamai tai tu stala ila o te lenga ia o le mena fa longo ia ya ai wa ku foi o lama fa ia foi ngai ia submissions a le tu o le ya o le wa ku si ai lunga ya ma bo pe foi le mo fa ke ia i ma le ku o le sira mo kusi mai so le mo ia ni wo kiuti ia le fionga le di pa le o fa vai pe ia me nga lo ki fa ya ko o mo sai ba le me nga sa le ya se ma fa e fa sita to por kala me nei e winga mata upuria ai ona wo to atele so le la ko ki o ke bio ke ka o ko se mo ka le la vale aso a ko fa msto ya o le fa ya le tu si mai ya le la we il banatu la fa pe la ka kala ngoi lon maka upuria I tola ulanga ia le tua hoi nei pe ona mata ile tutite ile tola ulanga ia po finaunga forsanga fai finaunga ia forsanga fai le tamaita ilo ia ke si leo lo tu lai mo Samuel Masivai kal makau kia io hoi le fai ku pe ia ka maka la ka ki fanga hoi ngale o le finaunga ia le lo ia le tua leo e te tau ma fa maono mea o na fa maonia o le mau ale ale ku leo ia e pe o mai leo e mai la ko mau pe o mai lo official lawyer city pe o sauce private prosecutor o le mea ale al wika ko ya se o ki kilo ku la po le asi fa le tonu de fa pe ma la tonu o le leo le fa le tonu si on sai mai lava so tato watu no ya pe tu langa na le ke muri aku lava i fina ngalo so tato watu no ule le au mai lunga tato por kalame o le fa pe mai o le fa le tonu le leo ya a tonu le fa mai ni so la le ya si yo ki lo po fere me le leo le me ya si fa seki mai ka ko po seki seki lo ka ko ya la ka ko e va ulo ya o le va tai o tu langa na o le fina wa ya le tu le la to fa o sa to kom talama ele ma fa ngo mai le ku le fa pe mai ya se va na wa le ya ni mau ai foi nesse time tatu tartara no like tite ile natura o nga luenga fa prosecutor pe fa foi nei ale tu leo
ile tangata por prosecutor le watu ave mata upo fina wina mata upo mo famstonga e ya le taimi la to te fa longo to foi e ki nga lava nga ilo ele o ma losi le mau ai fina wala li tu leo wa lava la to mau e fa mau ni e mo yanga e ile taimi tu po me fa pena ai au mai le tau no unga o fa unga as al famstonga e fa ale nga ina mo yanga pe fa pe mai le famstonga e le o lava se mau e fa mau ni ai mo yanga e oi e tai pe la fa pe na la uia va ai ile mele o tusi ele ngata wa tato I lord tu stala tu sial tala o ia na ya sa no ai lunga se tasio por kala me Australia o ia HRPP o ia HRPP e oi ia e peila o tūlanga na il fa fonga fo e so tato watu no ia fa pea ile tu wale o leo la to via le watu si e te mai tai tu stalana na tu singa I lungo le la to pepa o le tūlanga na o lana ia le afi na wa o yo lana ia le fa no longo ana le la ile fa sisiu wa waku o fa u e waku o ile fa I unga le tūlanga ile mata upu o langa ia la lea mea wharo longa kuai. Lea la ua tusi era na ia tala. Ma ia whapea mai. Ua lava mau. E wha maongia ai. Le pe wha maongia ai mō lianga. O le fionga le ripa le mia. Ma I la tau e toa lima. Le toa onoi. Ia I lumo le whamastonga. Ai pe tai. Sia on sai me la paso tato tuno. Ya, ta tonu de wo mana ya bai fa fonga so tato tuno. O le fai ka mu ka kule me ka ke muso fai mai isi ele lei ai fai mai isi ele anga. Fai mai isi o lai mo wale leo ai fai mai isi ele isi ele. Ko ya lo ka ko fa ka ele ka ko masingi le po lo mai. San. Sa ko so mar fanga au le mo lo fa ka ele masing. Pe ya mo fia or masingi I tu langa foi le. O fia or ka ko masingi ka. Ioi. E pei la tu langa na. O le tustusinga ia lea. E wha avae mai a ile tali tonunga o le tusitala la tau na tu sirtala. Malona te ile a fionga ile li pa le mia. Lea langa lua kurane laka mai kain pupu lea maua lo siana whamtalanga i e tusirantala. Tusi lo. Ai sa ka kaunga lua kuangi le fiafi. Oka. Solo ke whai yaku. Solo pie ka a lili. Aua la fa solo me ngena fiaki. Sole se ono ko manga kuara ngaru lolo wa kofu ko ngon farfa masiko. Pe lulu winga ako sole ai o te fa fetai. La o foi baba ai. Ua matua I yusi le fa fofonga. Ale tama itai fa masino si ni al fa snonga. Le fionga ya talasa sa anga atoa. Ua makua I yusi le le. Lana fa fofonga I le matango fie. Ioe. I le matango fie o le tapenanga. A le tamaita I lo ia keisi ya Catherine. E winga I le mata upuli nei. Ioe. Makuai fa akafa kuku mai lalo le maka. Wawai kua. Wa la tulo lava le fionga tamaita I famsino. Sole. Pe ia le maka talasa.
i le aka le o makua i fofola ko ka mai ka i lo ia Casey ya Catherine le aka e oi le aka le o makua i fofola mangingo i luma fa masinonga i le so ola ya o ka ika foi ya sole mo ka kaufia moe se tu lo wa o ka ngengo ro sole inga ua momoli se vai la kala mongia ngo sa fa i le kokong anga nge yo kakalo no ile tua vatu leli ie se efiso so ani mai ya au mai ale mala malama ila ufa alongo ina ia mafai ona o wi lo ai me o tala no ina ya mangu ko ta ye le se le ke fa ya kwa wi ka ki ni fa pio ko fa ya ku wa fo ye wa ka ko ulu mai fe ku le langi so ka mai au le winga la fa matala sole e ngangule lo ya ke fa ya ku pe ya le fa sa mo ko ngo ka ringa so le lima va ya so le na fa nga so lo ta wa manga mo li mau ale tu ale leo ele ia i se vai pangoa nga ku ua ia i ka mai ka ilo io Catherine oi ele ia i se vai pangoa se ioka se maka ikusi se fa ailonga ko maliliu pirioka oi pui po a uma fa ilonga ele ia i se avanoa na tu ua ele tamai ta ilo ia ya Catherine e fa as ele io o ia ilanga sa ilinga oi o le loia lea o le loia lea le sunga ya Samuelu masivai le keisi le swafa ya Catherine ia te masalo le matua le soifua si ia te tilo po se meo le i la wava ia i se meo lima sfulu le fitu suta usapa i la wava ia i langa wo matutua ia ai o le makua i mafau ngala ia i wa masani matua keisi i ke yo keisi ele ke yo or keisi o le keisi ngala nga avea ma King's Council war kai mi so i fu tu tamai tai sa avea ma sa ka uala ko mo meo QC Queen's Council le ala o mali watu tu tamai tai ya Elizabeth sio grandma o lea ua tu lai mai ia le sunga ya salesa sio uncle e avea ma tupu le ala wa King's Council ia ene ke kau King's Council olo ia fo ile wa lalo le pulenga kupu pe o kama sasao o kama nga kama sasao o ki kama se oi pe la tu langana ele iai se vaenga ele iai le lima va ya sole na fanga solo mo li mau le tu leo ele iai se vaenga na misi ile sa ili ilinga tama ta ilo ya Catherine lea la wa fa abai mai la na for sanga yo na ta ua Catherine ia olo na ta ua Catherine proof ma evidence ese o lea tar sanga le lo ia leo olo o ia ni fa amaoninga yo mali evidence before the court evidence before the court kako fa longo malava kako fa longo malava i kawalu manga o le ngei maka upu le kaiminga au mai o ala winga o ia me fa apea my evidence before the court nga makua i ke enga awai o le o fola sanga le tamaitai lo ia sa tu la mo le tu leo ia le fole lo ia le tu leo nga makua i ke enga fa mai Catherine lato le ai nga meo ngi evidence pongi proof before the court ya na matua for fola Catherine le ai ni proof man evidence le ai ngi me fa penga before the court penga provide a lawyer penga ka penga le ai ngi evidence before the court nga ka penga ele lawyer ri tu leo maneo e fa amaoni ai molianga de yo lo molia ila toni ya o le si vaenga makua ike enga ma losi ke lo le me o fa no ngana ese tong tu lo lava ya si tamai tai lo ya fo isa tu la e mo le tu leo ya e man tu le
ya la fa tino dengan wenga sinata mai tai do ye lana ilana valaunga malana suenga tu sai foi ya malana ba ai malana tilo mata upu ai o kile o nga ila i taka ai o ke nga i mea o va ai ya o mo fa longo ya uia io ile ila fa longo le tom ya ngamba alu sa o ale le mata ia le forsanga foi ia po le forsanga fai u le tama itai lo yo lo tu lai mori tu le ai ole ina o ina na vala aule na fofola le forsanga ale tu ai na tou le o lo a fia mata upure ni o inga so renga makua yo kama o fai ile tulanga fo ilea se tu sai me lava so tato tunu ile kulanga lea ai ya me ko mu le ka ole ole malu ai vi so pe ya le karkala ngore lo makua pe ya la e valo makua i fa fo de e va masangi le karkala ngo e vai ku sa na kala ngo le ne fa ko ila u ya mai tau makua i au mai ko le fa longo o foi lá também tá informação lá mais tá quando é aí mas toca vai a com walu foi ele pego vai a com pego aí se me powa ela lá fa longo tu lo le aí que vai a com o ma quai au mai a koa o le kaimi o le o kulanga umai le fa longo o le sila também tá informação o le restana informação o foi na imalo le malo sa ngalo ruai tono pot informação ua makua i au mai ko re kani inga ia fo inge wo le winga fo talanga wo fia fa longo ile ma ngai o re fola sanga nga fai yo ya sauno Catherine na sauno Catherine i longa o langa fa lo ia le iba kausanga o avea ma prosecutor fa to ia faia le se case fa pia ile iba kausanga o avea ia ma prosecutor fo ile longo winga i longa o langa fa loia sa hui mai fo ile mea awai ai fo malo le malo o le sa nga lulu prosecutor mo matanga do ngoro o le wa avea la toma maloia le wa avea maloia o nga fo o le prosecutor le e fa ngolo ia le matanga do o la ko ia le o me fi ngau maka upore o do mo fa musto fa mai la le nga share ile le fina ngalo fo o tama ta ilo ia il malama na lena ile iva ka sanga o ngalue esa prosecutor fa ko ia ka avea de se maka upu fa pia ya ai le ngatala ile fa fonga tama ta ilo ia lo ke si le na malanga mai fa fo ua pe fo ile ua pe wa lifi luma ua si ikia le kulanga ile fa fonga ile so ua si ikia le kulanga o le kua inga ma le whapea mai o le kamai kailo ia o le tūlai mo le tua leo ua lifi lunga le kūlanga o longa whapea mai ua lava mau ua iai foi mo li mau ua iai me whaitino e pro vai o ia foi e wha mau nia de upsa mora e wha mau nia ai mo rianga ali tua leo ai le sila Catherine por que si ele ai mai tu mau lava ina natali pe ona ile so ele ai lava ma se tu langa fo inei peina tulanga na le ai ma se tulanga i sila ale tamaita iloia matawalu manga o le nei mata upu le tamaita iloia KC o Catherine matawalu manga o le nei mata upu i le teimina wala au ai moli mau le tua leo i le lima vai aso le ai ma se mea na ono wha amao ni ai mea sao mo lianga nei
e whaasanga ia te i la tau nei. Ia, whailoa Catherine, ua whausia mai, whamatalanga a the prosecutor i statements, ana witness, mai le i au sia fo i prosecutor, le tūlanga. O le whaamariaina, o mana onga o le tūlafono, ma ele meni o morianga. O nei vaenga ia no whaamau mau hai au ia na leila, i loo tau mawhai fo i lea o te mala malama i mataupu. Ia mo ska ngare wa ia kusikusi la fo ila ka ila lo la ke fongi nga ia fa ngofie ia o nga sa fo ile ka penga isi ka ko kala nga mo ka ia peka ia o le wa fo fo la ko la fia filengi ele ila ia va ia na le ila le matau e makua ile sa o har kusikusi nga le wa nga fa pe e toi malanga atu ia le sui o le newspaper le fa longo la le forsanga ale tamaita ilo ya keisia lo tula mo Samuel masivai tonu e matua i manino le le ina na fa fonga ile toe o so fa i mai wa tu so forsa fa ia e fa vai ai se fa ai unga ale tamaita i fa masino ya ele ausia o disi mele na peona ya sa fa ai lo le tamaita i keisia ua fausia mai le fola sanga a le prosecutor po le loia le tua leo ia i whaamatananga ana moli mau ai ele i ausia fo i le prosecutor mana onga o le tula fono i ele meni o moli mau mantua le whatanoanga oia mantua le whatanoanga le Samuelu mali ata o Samuelu famsa le na fasiringi ai e la tustala ai mana ya la menga Samuelu e komsina vaenga e tolu wa elemeni e tatau ona ausia i so o se su enga leo elemeni tonu wana lentar no ia tamata ilo ia keisida ia ile malama na leila mai ya fa pe mai o le awa fau mai le fora sanga ma famtalanga ale tamaita i prosecutor ya po le tamaita i lo yolo tula i mori tu leo ya ilana faita i famtalanga ana moli ba ai ise ile lima va ya sore na fatino i le tulanga i suenga ma le lo longa mata upur nei du ma famstonga ele i mafai ona ausia ele i mafai ona ausia ya o lea la sa fa apea i lofo ia ona ave ma tu sao se fina ngalo tamaita i lo ia keisira o lo tu la i mosi vai ma Samuel ile tamaita i fa amasino ia kalasa sa anga ato watatau matala fianga ai ona solo fua moli yanga fa asanga ia si vai ma Samuel watatau ona solo fua ona mafua mai ona mafua o ila ko weanga kan o le fionga ile ni fai pule porto fa de ala le pule o le sa ave mo komsina tanga luego malo ya longo ya male tamatai fai pisinisi ya mei nga kau mafai e fa mama o le fa bela nga fa vai mai ile le mata upu le fina ngalo tamatai lo ia ina ia tu sao ina ia tu sao sono fina ngalo ile tamatai fa msino e solo fua mo dianga fa sanga ya Samuel masivai onga olana ia mai tau manana ia baba ai le mata upu nei male ano tonu na lai ona faitang ai la tau nei e au fiai le o lo ave ma fai pule ya le pule o le sa ave ma komsina ntanga luengo malo ya pole tofa wa pa au no tino male marta mai fai pisinisi ya mei ona ele fa vai se nga foi le anga fa vai le kauma fai e fa mama o la to ingoa mai ile tulanga ile mata upule nei fa mama o la to ingoa mai ile tulanga mata upule nei ai ele serious ile mata upu ele ia iso la ko anga foi ngale la ko ke karikongu ongo o le maka upule ko nga level le wa ya
O to mo me le fa fo ka so tato tu. Ele iai so lato kusanga pawa le ba ai ia le alo ia nei mai fafo. Po lo ia li tutete. Ele iai se fina ngalo. Ina ia meo maka upurge. E fa o ina mawalunga ngi. Ile levo iai. Tu sai le ba ai ia te mai tai keisi. E pe fo ile mafua anga pole ano tonu na fai ai ia le mata upure nei ma fa au wale tang ina ia fa mama o lato swafa tawa ina ia fa mama se mai o lato swafa mai ile mata upure nei ai pe tai wa ke ile o maka upure nei wa ko ila wa lunga ita tonu o le tunu e peila o tu langa na sa fa vai ai fina ngalo tamai tai lo ia o tu la mo Samuel masivai tamai tai lo ia ke silia waka kaunga solo ia waka kaunga solo fua mo dianga e fa sanga ia Samuel masivai io ya wai o resi tu langa e pe ona foi nei ona fa ai loa ele tamai tai ke si malama na leila o le ai le o se lato popole le matau ya o se fa ka inga le ai o se lako popole o le maka upu le pe aunga iai le filangalo ke si ele o iai se popole o la koge o le maka upu le hit and run wa le ai se lako popole fo ingale mea wa mai mau le soifua tulo o tu au ile maka upuri wa kawa nga o se me fo ngale kawa nga fa mamba o la ko ingoa mai le tulanga ni mata upuri o ina le fa ba ele fina ngalo ta mai ta keisi ka kaunga solo fua mo dia nga fa sanga ya ile sunga ya Samuel ya malata mai malon fa tua ya sibai ya na probisi mai au mai le lisi o tangata na mori mawina ro na yai I petesa ile ba biao ya ai peta e o mai le time le nei ele I o atu lu mo fam sto ya le ala maka ngala mai si mea war fida ngalo le tama ta keisi o le nga foi de polo misi ar suida o le au mai le lisio ina ko nga ko va ai o pekesa ile kai mi le ku por fa na veda ai o mai le so le wa halu submission saloya ele ia ma se mea wo ele iai basembea o aku ma o tele o mausa tatau na fa o atu fa mstonga ai peta ele I mafai ona avatu leo ele I mafai ona tu ina atu leo wa makwa I fail they fail o upure sa fa ngana leila they fail to provide critical informations to support their case wa makwa le iai ya ki la ko le au sia o tūlanga o le tape nanga o le tape nanga ina ia mawhai ona o lato langalanga o ina mar fina waya le keisi fina wale keisi ia solo fua ma ia solo ia mo lianga e whaasanga ia Samuelu masivai ai mantua foi o lo ia nei o le lo ia tamaita keisi le ia Catherine o le tamaita I lo ia nea o lo tūlai mo Samuelu masivai therefore they have no case they had and have nothing to prove the judges le ai masemea o iai le ngi maka upu e whaongo ka umai ai e iai se o iai se tūlanga mawalunga o ni mau o ni mea whaitino o se tūlanga fo I lea I longa mori mau e mawhai o na wha mauni ai mo lianga e whaasanga ya te ila tauni ya te ila ua o le tūlanga na fo I nei awa mea mungi ai ele ila wharunglunga o leila ke rolo mea koti ki apa ila waka I kōng pok whamasingo soli e peia o lewa koe ki lea ka le kaimi fo I leo mori mau ia na whanga solo o le tua leo ke rolo mea ngapa waka o le whainga arka mai ka I lo ia ma aka ka mai ka I lo ia I longa aka I le mori mau fo I lea leo leanga whai mai leanga avako I wale mori o le fina ngalo leo tamai tai keisi a mai e mare vena nga ai ngai lunga
fa sala lau solo lunga Facebook le nga fai mai le mau leo leo nga va ya ko ku le ven alua ku ele mai le nga la nga lua ku ele mai le o nga le mori mau leo sa ya fai ka wala nga le mai le mal nga yo nga le mai le mole preka le mera pipi la lor ka vale fai mai le tu low lava ya la tali fo ipo ya la tala bolo la tu no ya tu fa mo lai lo ele mai le ele tai fau o lea iai vaenga o le tino o tangata na la bea le lalo i le pi solo i lalo le pampa ka vale malalo ka vale ba ku kero ko kiki pala aka ngale la ko pok fa masingo kero ngo aka ngale la fe siri mai roya kala sai ka pula meu aka o ke fai sa o ye a war fina ngano to mai kai lo ya le ke si foi ngai wa fa ka singa ko mai ka vale lunga wa vaku le ka vale lunga vaku ai mai ka fa lunga malesi me ma lie ya ia ilanga baba ai i tawon magan ta upu nei tonu le lima va so sa fanga solo soli fai mai langa ya kala wa ya fa longo le se me fa pea wa mala malama se kanga ka soi fua ile nga yo inga le mai le wa de sile nga fa sile er kai fa nga fa sile le mai le ona me nga le nga budi ka ba ya ole bela wa ko fa mangaku ole si me sa u fa rongo ye mar to ana le la ole man ya yo le au manga ile fa lave le ile mandi o tua sa tele na au mai ele KC o ye le loia por prosecutor le tu le le fa pe mai o le tulanga ile ownership por ta vale o le sipi lan pai o ilan siliva e ta por cap muriane wa foi nei mua fa pe mai Samuelu o ta vale piki apu muriane o fa pe mai o ta vale ta por cap o le manai ala le vaanga na tali ai le tamaita i KC por le loia Samuel ele se ta ua tato mai le o le mata upure o tato sesue ele ka kere yo su el maka upure po o ai o ngal ka vale pe langwar ka vale pe ta por qué pe 5 cap o le mangai o le manga KC o media pe 5 cap pe ta por cap po le alava ko nga ka vale o la ka ke lo o le piki apu ngala ver kamara ngala ve ka ko kere o fa inga ko se suenga mai o mata uporo no mo stonga ele o le suenga po o ye o ngal ka vale ele o le mea su o le mea le fia manino o ai nga ver ka vale o ai sa ka ver ka vale ya peila tu langa na ile fa fonga fo i wa usi ale le fa fonga fo i tama tai fa msino na leila ile wa ko fa mangaku umamai o i tupe na ave ya Samuel o i tupe na ya wa ole si va nga muri la va sa fa pe ona tiro ya ile le fa msdonga i moli mau ia na bala au mo fa msdonga ile lima va ya so sa so e mata na o i la vale sa no nga tama tai fa msino man tu langa le sa fa malo si ai le moli mau mari o ina le si mea na matua i momoli malosi ele loia a Samuelu masivai i luma o lana fionga tamata i whamasino le sawa ina mari i mea tau feu sua inga tu lou lava le ngana le sawa ina mari le ana sawa ina ai o i lalo o le baba ai ngā malu a leo ai muri ane o le lako ki witness lea ai muri ane sui matoe fo i le mori mau a mari i le whaavae ngai ai o i leisi mea na matua i mo moli malosi e le tamata i loia o lo tula i mo Samuelu masivai i le whaamasinonga ina ia tanga i ai lea wana au mai lalo mari lalo mai ngā leo mo le tūlanga i whaatinonga le mori mau ai au mai sawaina i leo au mai koe sawaina i leo i whainga le mai le o atangia ai se tūlanga le o foi le whamtalanga ina wofa na toi au mai la vai lunga i tamai tai loia
le fa matalanga Marie na fa pe mai e nga kele i lo se fa matalanga ke au fa mai sangi io ma mention ai ngo leo ya sa ai io ia peila o isi tu langa na matua i moli ma losi ina ia tanga i e fa masnonga ia i tu langa i pe ona ai le ni mata au mai Marie lalo le ba ai nga leo mo le fa mo le lato ki witness le ai muri ane ele ngata na sawaina i tu langa i sawanga tau pe uso inga ai ua koea koe maua muri ane ele ai ele o i le fa vai o fa mtalanga Marie ele o le fa vai le o le fa mtalanga Marie o le fa vai o le fa mtalanga Marie fa mai Marie nga bakwa ele o le fa mtalanga o mangala ko faya avaku fa asanya ia avaku fa asanya ia ya pela tu langa o ina la le na fa vai se fina ngalo o le tamatai lo ia KC ya ua matuai ona te ena ai le whaapea mai o leitua leo a mea ua lava ni mau e whaamaoni ai mo rianga o ila tau nei a mea ua lava ni le ai makua i ke enga ma losi e le lo ia a Samuel masivai le na amata mea i le so a wale tūranga i le tau i le i fola sanga whaiu ya ma fa solo to ida sotaya le ala wa maea ya le submission na le tamaita ilo ya Catherine na KC lo tu la ya Samuel masivai o tae au e a mata fa msinonga ni tu la i va tae au ya mai o le tulanga e a mata ai pe la vai a mata ya Richard le lo ia KC fo ile na malanga mai tu mau mata fo i lana for sanga fai po lana forsanga le fina winai tau manga no tau pule nei ia awai pe ya tu ua tatou le tatou atu nu tai au si to ina lo ia le keisi ile tu la tasi le ui pe ya to malanga tai au wa vai le kai minga fele le ma kama ia pingin maka upu koyo pe ila tu langa na tale va tai au mata tau manga fa mstonga ia to e tolu tatou lo ia lele i fa ele i fonga ina la to submissions i luma o le famstonga ya e afia ai ya Richard KC le to lua ya kako KC ya male tamata iloia ya Miro Lui ya male tamata iloia local e lua kako local o Miro Lui ma tania to iloa o tato loia na to lua i samone le au le afina wina ia nisi fo o for sanga fai on ta upuni i lumo na fionga tamata i famsino ya talasa sa anga ato ai o tu langa na ta upula so ma ue wo so alo fitara no ta upuna wo wa ya tu singa wa au mai lunga ele tu stala fo isa ya na leila ai ma ue lava pe fa pe sa to malanga tu tamata tu stala le ma fa fonga i tawalu manga ya ai mai se o submission na tamaita ilo ya KC le sa to sa alwa nei le udi fa solo mai se o mai le fiafi ya ona tusie lo la ya lo tala vai la le man na yo fa fonga la tunu yo e lua i cool story pe ya no fa ya tu le wa tusi mai langa le tu le ya le fa sawa ya ele i ya tamaita tu stala le termina na fa nga solo ilo ya for sanga fo ya tamaita ilo ya lo tu lai mo Samuel ya polo ya le mai fafo ya o pio tu langa na ta ya o ta leiva ya o le ato e fa atasi ato e fo imulino ya awani sio for sanga fai u lava nim tapu mai ya fa moi ya te tawana mai ai da so ta ya o tato ya submission alo ya le wa mai ari tu le ya to tolu la le i le tu le tu te ya momoria to foi le nga fa aftai so tato atunu ya ina ya foi nei fatu mawina to tal sanga fa aftai lava le to lango foi ya o lo momori mai lo fa o sunga Samuel ele o tala ye tu sunga Samuel ele o tala ye tu sunga Samuel o Samuel le lo no fo baba ya pe la vai nga le ya se ya
ia se o tatou tiutilo atu iai po le ale tulaga iai ia ai o lo momoli mea lo faaga o siuso ia mo le mamalo se o tatou atunuu momoli mai foʻi lana faafetai ia i tulaga foʻi i le aulagolago ia e tusa ai foʻi ma le tulaga e pei ona iai ia lona taofia ai ia a o lenei lava galulue atu i tatou le aulagolago ia auā foʻi ia le tulaga i lana lo ia ma tulaga i me faapena o le tulaga lana le faafogafoga se o tatou atunuu lenei vaega o le afiafi i taualumaga sa iai le aso ia i le faamasinoga faaitumālo i mulino mo le lava le agaga o le faamālo faafetai i le afioga le tamaitaʻi faamasino sinia o le faamasinoga faaitumālo ia le afioga iā talasa saaga atoa faafetai le foʻi i le alii le stala sinia ae maise le tamaitaʻi le stala ia ae le gata i lea ia o i latou sa galulue auā le tulaga i le faaleleia o masini puʻeleo ia ae le gata foʻi lea momoli le faafetai le vasega o malo le malo e sa faapea ona feagai ma le vavaaiga o le saoga lemu ia i totonu o le tatou potu faamasino ae tele tuua le tatou live like i fo le tatou live gaga omi fo alau like ia o lou sautāua lenā i le tatou live foʻi lenei afiafi i luga le YouTube faapea me alu ao ia viia le atua io e tulaga lenā ia faafetai foʻi i tu faamasino ia faafetai foʻi tamaitaʻi loia ia le inafo Strickland sa faapea ona tulaʻi mo le itua leoleo ia faafetai foʻi e tatou loia i tapenaga sa iai foʻi le malama na leila faafetai foʻi iā te i latou na molia ia le ana faatasi ana leila ia se umanu fepuleaʻi fai matasuʻa ia o le tofā lavea li o faatau malama ia o le tofine iā Lisa Smith ia o le uso iā Samuelu ma se on toʻalua iā sivai na le fionga le li palemia i le auai ana leila le faamasinoga ia ona tuatuagia faalemālo po faatinoga foi ona tiu te faataʻitaʻi o le malo ia a le tulaga na faafetaitele le atunuu leua like leua oso i luga le gumubela o le tatou like i le tatou live ia faafetaitele lava i loutou sao a faapea foʻi tele i subscribe lo le tatou channel ia o kota ma le faleo ia moses tatou tala taeao ua lagalaga mea mai le kusikusiga lea ua laiga fai le kakou live lengai afiafi ia peila o le tulaga lenā i le faafogafoga se o tatou atunuu faafetaitele lava i loutou sao tāua faafetai mo le tulaga foʻi pe ona iai lenei afiafi ia ma lenei aso ia i taualumaga le faamasinoga faafetai tou tapuaʻiga ia outou foʻi sa faapea ona le lava atu ona o galuega ia avea le faamuamua i le me avea le faamuamua faafetai na iā te i latou sa faapea ona matou faatasi ana leila ia i le tatonuga ia o le atu e faatasi foʻi ma se o tatou atunuu taeao ia i le faamasinoga ia auā taualumaga ia po folasaga fai ua lo ia e finauina ai le tulaga i mataupu e pe ona iai faafetaitele le motoga i le sao tāua le afioga le faalologa e le matasila ma le faletua ia foi maono ia sufali ia tusai foʻi ma le lagolago sua le tatou polokalame ia o kota ma le faleoo ia faafetai foʻi le tatou prisai samoa ae tatou feloaʻi taeau pe aulia agalelei le atu e faiga malologa o lenei afiafi ia manuia tele faiga malologa so tatou atunuu alofa tele atu mo outou faasoifua ia